Assalamualaikum. Bu Sri arep masak, Nak. Daun linjo iki. Iki daun linjo. Terus iki kolom toro. Karo iki daun brambang. Kok tak kasih blimbing kowe. Blimbing ngono. Iki tempene bosok sak kukus. Klopone tak parut, klopone nom. Iki enak tahu, kok diketone nyayur bersih ya. Iki bumbune brambang bawang. Klompoke dirisi. Oh nak wis bentuk glebdong. Dadi ben harum. Buke tak ngirisi blimbing. Blimbing lho. Ku ben enak ya. Jadi daun ini tak ibisane daun ini. Daun berapa tak ibisane? Bumbunya berambang bawang aku tak colok miris ya kayak gitu. Ben buket. Nak ngulek duke wis bar. Nak ngulek bar, nak aku ngisi berang bar, ngisi tahu. Kabeh sudah selesai. Langsung dimasukkan di sana. Ini langsung tak masukkan di bumbu ini. Tak kasih air secukupnya. Gimana mampir? Bumbunya kayak ini. Lontoro tak masukkan. Wakeh itu. Ini daun brambang. Tahu ini masukkan. Blimbing loh. Terakhir ini danso ya. Kita kasih garam. Masak rasa ayam. Gula ini langsung dikasih. Kena botok dulu sak wajan loh. Jatuh emang bumbunya tak air sok kayak air. Gue kadang timbul gue timbul mam. Terakhir daun so
dan hijau. Yes. Bar, arek bunteli. Rasane prapos. Yes, pas. Yes. Tengah ya masak di tangan kira-kira bu ya pas. Jika wajan ini benjol getir nah, dosun ini benjol getir. Oke, tak kukus, tempe digosok. Ben, iki wis bar langsung tak pateni. Ayo buntel mbak daun pisang, kok dadi kukus. Ndak sarapan. Ya. Kok dadi kukus. Masa gede-gede cilik-cilik kok berarti kayak krek supaya godong. Kayak krek. Kita pilih. Wah, gini mantul. Apa tadi? Kayak tinggal satu terakhir. Stop nanti Pak merot. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, dadi 6. Ini musim banget loh. Siapa yang mau kesini Bu botok loh. Sini ayo langsung dikukus soalnya air wis umop. Nah ini dandang semua langsung tak masukkan. 2, 3, 4, 5. Jadi 6. Tunggu setengah jam. Ibu delok sego tiwul. Sego tiwul cantik. Terus cantik nasi tiwul. Ya, tunggu setengah jam. Langsung sarapan ya. Derek sarapan Bu Sri ya. Ki segane buke. Segane wis arep mateng. Nasine iki tiwule. Iki bothoke. Ayo langsung nasine di entas dadi nggo sarapan. Tiwul buke putih loh, putih ayu kayak sampean sing nonton ya.
Cantik nasi tiwul. Iki pangan desa tiwul iki. Godhok wis mateng. Wis adem, tak tinggal duran, tinggal turu. Langsung ding. Iki gerih aku sampai separuh ngono. Segana tiwul yo masalah ayu kuning kayak saya nyekel kamera masa Allah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lah. Tiwul iki enggak gede Bu. Lah ayu putih resik. Nikmat. Masakan ibu ini sederhana tapi nikmat sekali. Ada rentak. Beras ini. Segala tiwul, godhok, geri asin, matuk, ambek kerupuk. Set minum. Mas godhong lu dudu jero akeh. Terima kasih ya nak sudah ngikuti Bu sampai selesai. Tunggu video selanjutnya ya. Dah.